tanggal tolu bulan tolu tepat jamono marujung goluma dahangon di rumah sakit Permata Cibubur Jakarta tutup usia di usia 70 tahun. Sama lima amang sama judul mulu nih dahahan namion molotung kurang lebih mantung adong yang kena kurang tanggal ya bangun papainan na bangun tuh kita salutna dapat jolo habis surut pai dua minta maaf masuk baujung masuk dari 10 Tuhanmu akar raja di gudang nami raja di hula-hula raja di boru raja di rumah sahuda imana boy terpatokan sami songon judul moloni dahahan namion sido boti mahami merdongan mau lihat di halaman nama rapal nama jualom ima nama baik penghormatan terakhir secara adat Batak sudah hamon masih tete yang nama nami naik masih sabi-sabi mana kami yak teramar hamaranggi nama hula buruk asabai nomuma amang gudang sabi-sabi. Jadi siapa kita magdaran? Siapa magdaran kita?
Ang usahayo berbagi tugas maju kami. Aku mengambil kita ang kau mengambil. Ya betul lah, ya sudah bah, aku mengambil kita. Itu semerata. Jadi bang parang gol parang sinabi. Mengatakan di dahor amang nama lo sian dulamu dihamiakan nomor 21 nomor buru nomor hahangi nomor 10 kami waktu masalah rohanami so siakangan 10 biakan ginami do akta buru nami lain nami saunari 10 nami mana sida musaya siukur nami asalas rohanami las rohani nang nami jadi bahan ma gudang 10 bi amang targos nami Guru namin na dua-dua baru sigiro. Magkorte jam sama. Konaho ha pandok kon pastor sojo akan sok. Jadi bae ma gundang sinakitong asa ipoholihami ang ginami bawa buru akan na buru nami kailan ito tayo to bere. Kami siya non amang panggual parkotsi kalau non nama inang namin na mangulo sudah mahami roma sobat pinang kami asa limutot kang gulong na pahihuti-hutok kami hipas-hipas sa kanya baik ko dyan niya ma
Ba, paano mo sa harap nila primo si video naman? Araw-araw lumabima. Bona ni hari ini keling kami Raja Majorangon. Asaidok marbona do somok kau, marbula somok tali, takas matugay mula kayo orang sama patinang. Raja Majorang. Di son boko si kay mau yo si alusan dong robo mo tuhani naon gok umur ni berenameo rodo hanya to siya pengumur kasi kulun rakdo akta rombongan kami dulu maju kami luas samu magkait kagiluan tuaka saharanya manggolu namang koperhamu doho saharani opung kami siya si kulun asay luas sani makarias di buong nalaman na warapang na magyoro nono berakhir nomor boran sasabay jo kundak sobra kundak alu-alu usaharannya mangguru namin na mga mangguru namin Raja Majorang asay doon na dua-duanya kagami tumandak kesaluan asay rini komparan niya burun namin gami rakdo horas ada takaso mereka tayo sa duluan baik jo ang kundak alu-alu pupunta mo na dyan na mulod takaso ba naman usaha dia pungan di lawan kami di bola muda kalau di along ada budi kalau di along ada dua-dua kalau di along ada rakyat dulu kas rumah pungan dari along bukan dia kamar tadi tak kasih baik betul ada di sana pungan jadi oke ngayon tayo nakimbot ang mula gadyung lahoras baik magandang dia gade dia horas asa magaliat tadi ibu udah lawan namara pengabar tuan sebab pemda Cina asa kan otoran dia mau paribasan ibu takas baik gudang dia gade dia horas jadi dah semua satu tadi ini menurut
Mau lihat ya matotong dihamu pinopar yang guru namin. Sombatan ata. Ino na dua-dua mangiti may mata, maralama may buhi. Tapiga sukas pagkapon ni Bonana. Tapiga sa mga manggurun. Yung pa sila kaduruhana. Roho ang muato. Kamuho kuhami o pumunga ka si Bolon. Suni Huda. Pari hami mga lusi juju mo. Oma hinatorot ni hami si Bolon si Huda. Alay mo lo itong piga-piga may hami berupagusan. Torok to hami niya. Ay gudang ang kaulaw. Masanoain jadi mo itong ope. Nang oma kami o pumumar ka si Bolon. Kabuan, pasok-pasok na uli, pasok-pasok na denggat di hamu, abang baru namin mga majora. Yang itu hamu, di kuari masih luaun, na mariludu, marurakuturu, marbulu kugidang, marbulu kulapong. Ano dia tong senopumumar ka si Bolon? Martagyang na kumosto kami ito mata di bata. Ang dia torok di dakana, torok di rating na, gabi di ho gulung na. Gabi mana? Gabi ho gulung na. So lima, tanyang namin ito hamu, giling namin mga kabarjora. Ibuat kami di son, jadi Sumatang. Perlingkungan ni, nama dua mau datuk katukuan na, jala permeaman tidak dana. Ang dia, hanong na hujolo, di budi-budian yang ngoro namin, lantab na guna, di hamu akka, pasangapon, doha tuaun, di guna perni, akka manggoro namin. Ibuat kami di musa di son, opu-opu, doho sini tuang. Asal rumah inna bulung opu-opu. Gadang bulung sini juang. Asa mamasu masalah ni okumu alam guru nami. Gabian ihadol mau. Gabian tuh yakka pasorion. Ijuang mata ini halak. Jada ijuang mata ini begu. Asa tong usanggar maporik tulung bangga satua. Dabo matong dihamuna sangat. Saya golong matong akan hasil. Ima songon. Nah huwag kami ulang ngajagaron. Asa jagar berjagabe. Jagar berita horas, saluhun mahamu binok pada mangguru nabi, dapat aturi, doh dapat sangat. Jadi on pasaton kami mohon, ima, hurang majagaron, asa datang berita gabi, datang berita horas. Oke bah, hanam pertanyaan sama lo. Kita Sudah saat tadi, siluan nabi hurang majagaron, di bawah ni alam namarap pengamar jualon. Ya binok pada mangguru nabi orang heo pejabat nomor 1 di kabupaten. Asal dia, siapa bina para sugut, langgar taba-taba, langgar jual pada dia perhoras tadi. Asal takas dia kali dia horas, atau kasah tadi, bulan majagaro takas baik memang kita muda jadi.
jago. Pasok-pasok na siya kami, hula-hula mo magkasipulon. Ho, matong ako mo ito kanina. So mataba namang muruan, kung gabi na marunod daw sila ron namin. Ilo na dua-dua, karoon di kinang makadisayang. Doon mungkin, wala namang grupo na madua doon kaya madala ni tanong sumubang. Ya guardia po mo, na maringanan di tanong sumubang, di guari mo nung pumari matuga, manang pumpanti. Ima na maruluhon, ima na poro. Nakawin mo, tugas sinobba, karabuhan. Siya pa sinobba masera kamu, along na hudabijam, along na hudan ito. Makana humatorang isaw di amang guru. Olo dia biya kaulaon, nasugod. Tong-tong ma. Araw doon ang makang gururan na ito dahil sigubang. Naiwot ang guru. Mula wala sa ato lang gururan na sa atin ito sa sigubang na guru ya. Kaya doon ano. Mula sana sino pagano, dua beses sino paubi. Sana kaya hatapan ni kasu-kasu, dari mana petanuli. Kalau yang pertanyaan mengkomersial kanya pun magkasipuro. Ikut sa luhut luhan mo. Marurat tudoro. Marbudu kubijang, mata kahulaku, unang arung na maramata mangarap. Di hatong mau, suang sumuli dari panang dulu. Ya tadi ko pandalan ni, nabutar tayo kami nung pagitan di pasu-pasu. Ulo siya pagsisi, si Torok Rapon. Asa sumo Torok ni Rapon ulo sima, Torok ni Parkinong parang muna maksugod. Jala kapang matungtong di hamuna, hatong mau. Gancang ni umur di hamun sa dua kabuparan ng guru namin. Jadi ope ba? Kapara ka man niya. Mga partor di ulos, naboy karpasata gitu hamo kabuparan yang mengguru nabi. Asa menghidup pasu-pasu, perhidip pasu-pasu, udah sekarang rabot, asa kiat di masa amat kalibata, pasu-pasu na lalu gudang, tuhamu peparan yang mengguru nabi saluhutna. Obat anak ni amang baru nama rujuk nasari matuaon. Baru dua, baru namar kinadohon hahang gini amang baru nasari matuaon dua. Namun di Usapan sisi, asa guru nanyo magalia pagkukunya naman na martuaon, asa mananak manong guru saharan ng guru namin ng guru namin, dapat na diluluan, taritan na nijarahan. Jadi biarin namin na dua. Dapat kasohot ato keholay, beri hasiat. Molotang yang ni hanyo kung wala si pulo. Pinasuniulaw sa terion. Pasatong namin maulo si Tura kuho sa magsisi. Tuhan mo na dua. Jadi buwan namin mahamu mangalian. Di pugun yang naman na marapang naman dua ron. Imay pesta ni natoras mo na bibiri na niyon. Kasi dapat na niluluan, tani na nagdarahan. Jadi nas mawakan no mululu kuho kami mo mangalian. Kasi dapat na niluluan, tani na nagdarahan na din. Asa takas do pa purba, takas do pa akora, takas na duna. Pinopar niya ng guru namin, takas do mamora, takas na duruway ba ang gutang mula jadi. Asa huwag kami, marliat anak ni ang guru namin. Ay, saan ibig lagi? Buat kita makan aja. Nendo. Tulunay ma anak niya mang baru namin. Baru dua, nggak cuma aku dijolo. Atau pasatan ni ulas ni kau pun namin.
atur mau alai diluka di udah nang bertanya kami udah jadi nabulun tu penopar yang baru nami anak dohur asa takas dapur nani duluan dapat nani jalahan udah penjualan karbukar kata nami asa udah to kami mar muda jadi hamba saya jadi selalu pinang udah punah kasih bodoh tu bau kurang takas baik udah muda jadi dua kamu lihat to kita lihat to wah udah lihat to ya ya Nasara deh ini tuh. Salam apung, salam apung, salam apung, salam. Ya. Baru Mengaku takas suka sahatami horong nami ho pasukan suduhamu di anak taran na bidang luwan na kuda mo sino horong nami ho may apo mo matukan ijay mo asik na dua-dua ma tutuin na suara na tuhur tiyo-tiyo do suara ni lote pasu-pasu na siya kami o punguma kasi kulong sa unang muba sa unang maboso asa ubo maja bulan tidak may jadi samara di pinopar niya mang nami rasa mati orang maksud-sudut may suara marah kalima songon hata pasu-pasu siap kami ang pungumar kasi bulon dihamusan uporapar niya ang nami anak dohot di burusan hud kanyak sama lo asa upo kami pinopar dito dinamiyon asa mamoro gabi mamoro oras takas magay ba gudang si totoran nami takas magay naman kadanami Udah, sopa itu sopa. Molon. Siap. Orang sehubit tagod na lawaman ni ukula-ula nami opong namion adong sautik donok wate amang pargosinani opong si bulun nahuhormati hani nung atong masailas rohanami terlumubi mariaya marulupulog studi nami di haroromu mamohol-mohol si badjujung nami ubay napir buib hamin salakan at tureho nila ni hami di ngulu nami siya pari iba marhide-hide naung parjulo pahorason pahupo muna abang nami naung bostang ditbugo niya lamang ku mangido paso-paso siya tuhata na mertua di bata tuhami akka pinubus munaon pahupo munaon dikit jam ni hata mau liade
dangarong benanaw tidoron nami alay tung tuhadima nama balas saluhut akka nabi na muna uli na dinggan ulo si Toro Prabu na dirok muna na pinasa muna tuhami dirok na dua-dua dengganin na ulo si Rara sisi na marsimata tiur-tiur doho Rabu na marsira di busura akka ulos si Toro Prabu na pinasa munay sa martua matutua makta di batama mita anak mamita buru na marsahala na martua may dutu di hami akka pinot parmunaon siga jamumur nang saluhut wakka ari na pangirot ang giya matutu opong pohol-pohol muna sa deriyo marhitehon na manggulingari rahanamin na runjon lam takas lam jonok hami pinubos nito di munaon tuaka ari-ari na mangihut songon na ni pinangilo ni opong naking molo petututong sa dia pedloboy husap pahami hamuak opong to di muna namarlas ni roha pasu-pasu muna i magabi sahap tudaging nang to dinami apor nami matutuak kapasu-pasu na pinasahap muna i so kata na dua-dua na badok na usap pulubitu na jumadi sa puluhalu akapasu-pasu na pinasahap muna tuh hami akapahok pumunaon apor nami mayatong hot martongan ni jaharu asadur si Majorang Mas Selas bergada rohanami ima pinoparne opunggoru kursi boron siya sigubak takin secara upasa apar hot ibain na gitu sadari on Mas Selas rohak paroni daw pungdori daw pungguru daw akabalibak sa ito na ako pung nami daw ito na akong baba nami daw inang nami opung mo si bolon sunod ni hudak jala ala nilas ni rohakku bisa ada pertemuan daw ibu Megawati nyomma tulang nami si binti si bolon saksikan do kami budak-budak kamu ha makna ni budak-budak luar biasa jalodo kelebihan ni kawasan dan tuba nang budak lupa jadi sadari on lasrongan namin om mangami sudah kapamparan na puro simbolon amang panggual pargoci mono hubereng mulai sa naborngin dohon nasugod tugsud do padem amang pargoci dohon to pasarune alay terlumu bito pukon pakaluar mo dus di hamaluambi sobba nami kolong nami tuhula-hula na ito nami on pasahak ma tomat-tomat na dinulan asa di sobba hami sudiro pamparan na on asa gabi hami jala horas sehat-sehat ng ako nami nakas ba naman Sopa.
kami tutur nami di bahasa aku saya sono kapar jabaran doho ay siyo saya tiyo mapayaili panonggor ni pinopari na boru nami yon di hajol maon di harta doho di seharianda takas mabain ilo na dua-dua pinahong tiyo pinahong may hukum kapasu bain magodang asal si tiyo patakas may doho simonang borang takas Grabe bang gabi. Mula do na uli, marmula na dinggan. Asa manot tur hami, bajabang jo, utang mulai. Diyon diulang na pinukani akan boro namion. Di nasa ringa tua ang boro nami na tapadubado aparat yon nang nalutan dito nga niya laganon. Asal ang niyo hami bangat tadi bata. Bajamang macukod lang dia di asalnya gabi pinopor niya ang boro namion. Doho akapag nami anak do boro bajamang magod lang dia di asalnya gabi di ahora. Bajamang magod lang dia. Doakan boro nami, di ba hamu di peparan ni ang boro nami, nang perhamu di haro nami di som ma parbonan, di som bona tulang, di som ma do pangulian niya ka laiku, sekaligus may tabain, bahabain nun, asa songon na waktu kita saotik, salamat. Dihamu akan baru nami sa lubna, song ido akan nami do iboto nami. Abang pinang. Dia mulo ulos si balas turdi man si balas darimu ngabotar kay kami. Takas ke buat tahu kami alai mulo kucogan pihamon no sa lubna. Asiro hari matanigata kay gimana hamu akan ada botan. Nah, ulit lang. Jadi sisa 5 tahun sisa 5 tahun obat Oro lang. 2 bon Oro lang. oh lima Dia tu lah. Molo pinopor ni. kecil ada di pasar kami pohon-pohon tahor tua ka bere namion doh pohon namion bedamang ma ahwat tuhi ada sahat kau bisa ada di ka pohon namion Ada pintu. Baik kamu mah nau dia gani saya basahan.
ala isod arong tongkiat kami pangulian muna na dia pe di tongani di patong muma di pasar tani non tongani ma pangiduan di hawa kaya nami do tanami kan maju mau le Lasmaroha mula be. Oh, Kita yang kami yang kita antara paribat. Asa jumpa saudara dua ibuin na yang di rumah ibuin na tim sobo. Atibo umur ni paribat pohon sisari batuon. Setibo ma umur ni yang kanap pohon. Kalau ni mau lala atas yang kami kita naruh paribat. Berapa? Isoto hari ini dua labatok. Nasurubay tora, nasururu si Jadi. Dinatintang ni tonga-tonga yung pangatara niya lamaron. Pamitaan niya agon. Yan ang di Boro. Ilot na dua-dua. Pamitora doa sa rumah. Hatigoran doa sa huga. Semua ina dua-dua. Kami tribuhin karena sa ero. Ikiang nauri siya kami papare na puta siya masalamaw. Permobi sa simatarado. Siguro bikingan. Parboran. Bola tuba. Hula-hula na maramarangi. Rap do ang ginasi niya. Tadi jano tutu. Sama ina dua-dua. Alam ang gopar na guru namin. Mararak barboru. Boy martini barboru. Kami beto. Lasro anami. Tarida do sama ina dua-dua. Kau siap berbeda, tarida do dari kami, tinopar ng buru nami siap pangarahona. Rizko hamar marboru, na pinopar mardini marboru. Yang di tangan, tubulang nila dito. Mula suwon ng kanan ng kabu, ris, ulo si Dorok Rapo. Ang paso-paso niya, ito ang pagkusiyo. Gano'n kahamuhan natin ang sana-sana. Oke, tiga betul. Ya. Nomor 2. Nomor apa? Hermani yang paling buru tadi. Baik, berapa kali? Asyik itu tong kere mo na yan. Itu, oh, oke. Nomor 5. Iya, Sekarang story. sekarang sudah ada. Oke. Udah kau kasih apa? Udah tuh mana tahu. Jadi, siap udah. Siapudan, ano? Para ini kami baru. Apa ada lagi? Oke. Opo Petri. Opo Fernando aja, ayo serong. Sanai, sejabat. Ya. Ada? Oh, lah. Jadi, ada seorang Ano hai? Ano lah orang dapat sini abu di surga. Dari pertempuran ada sini abu di surga. Ada apa? Tingkat do mararita de kimura, ada satu betul jemura deh. Ada saya jumpa mbak. Boleh bagi gue di sini raja. Likingan hutan itu. Boleh dia memborokon masangat. Ada gua pekino satu deh. Ada di pada panggilan nih habis so pasara motor nunggu si mata raja. Anggap banyak ibu-ibu dan kalau borokon. Nah kalau pesan tuh. Ale mga patwa mahal ikumpul na nasar matuhang ibu dia na orang orang ini. Baru soal ini na boleh kami saksi raja. Para sa mga persupo di mahal. Dan harap Kasabayan ma, gudang nauli, gudang nadinggan, gudang urburuk, asa ulo bihami, aka ang baulagan.
si Marmata khususnya setabi bulan-bulan nabi dan dia anggon lombok pun mengadot si Marmata ada kulit-kulit dari dalam ngopop itu tidak perboran nami perboran tulang nami udah na poso kusik jadi anggo si doron nami raja nami lunga tungsun las ni rohanami las rohanami langtod dinami suang songolinang pamatang nami diulusihamu ang tiyan bahide diulos si Loro Prabu Nabila Sahaburay dulu buhay gabi las nang tudinami las nang rohanami waka ari na bangihot raja nami si doron nami tuhamu di papay na muna sa luhut di bagasan sa Darion so nilo nila tua-tua raja nami doron nami tuhamu tubuhin na si Bartolo di topak ni Paraparang liling mga mututu mangulu bubutorot dia romahami marompa-rompa hula-hula nami tulang nami o kumami marga si Marmata dobat hula-hula nami na poso marga na dia bad manjolo gudang nauli na rin dan asa tumporhot soba-soba nami tu opong nabiyon pagusik nami pagusik nami Bye.
Molo kung sumonipe di haroro nami siap bonatulang si marmata do parbanam si marmata do pangudian. Kung sumoni kido ang kidoli nami nariya. Molo kung sumotia pe ang boru na boru pabben nami. Sayang kia ma pasu-pasu na uli pasu na ringgan. Dapat tamu akan ang boru na boru ano kutulan ni Arion pasuon ni amat taribata. Molo kung sumonipe di paru tung ngoru ni lain nami manangamang boru nami na ang pahorat sa noon. Kaya dia mahanok kudoro, lam di tabay tuhan dihamu, akapasu-pasu na kulang, ima asa dapat rohan na sunang. So kung ima hata dasip, nadepet na boy tarokaw, atay ka tatabay, ano kulang. Dihamuna pamurun nami Olairot na dua-dua Buko na toksibay maon Jojo masih rusak Opar hugo kedohot Jojo muna Nunga berade hami Hula-hula mana tulang muna marga sagala Ima panabot Tu pinubus nito dinami Nau parjolo pahorasok Namang guling Aryo Bison haroro nami na parjolo takaso babuan nami Parjolo ima tulang pamubus Padua homo se ala kebetulan Di baranak lain nami odo hela nami Jadi termasuk madohot kami Hula-hula pengulian yang Hamar-hamaran dohot para nami dari hujan di Jamon Molo kami hidup na dua-dua huruf kepau gala-gala sakalia Hodo awak kohita na juro takas kesa tubuh di sana ini Songoni kami Wah para nami rumah bintu na hujan di Jamon Kulinari pinupus kito dinamyo Asa mengalir ke kami kubuni alamat Panataran nianang pangepasan di Burwon Baik damang majau parjolo godang mula-mula Asa marmula tong nauli Marmula madohot na
jo godang pangalian di asa mangalian tami itu bunyi alaman niya mengguru namin baik Somonido hurua masana tabah tahun berkembang makin akan tulang monon bau monon masa duitnya membuat rudang nah ala sohya somal di hutan ya mau masain nah mau masak ala nima rohani wai tajuruhul lasni rohanani ina huidahani kamu marsadani roha mabain ulaun hajagarun nilai nami nauk perjulu manggumi adu huidu hita jarang pajumpa kebitulah suri kamu akanaknya mangguru nami huidu hona na gumulang di luar di samosiro jadi jangan si mainon nami moloido na dua-dua dak sudah punuk na sonako jadi badia dak sudah ada doa si mabukau pura jadi guru nak presiden onindah ala yang ko tangiang nami tangiang na masiho buangan kali batang ang ilihat di doa mo atong si torok ni Hazol mau taba ni Hasangapon do at kahauliyo na sunay maranak marburu among buwag ka rin naman ilos doon kami abang pada namanya sahu masahat kami dulu rudang na jagaron ang giyak maritiyan tok tangyang nami may wamat dari bata asa jagar sudi anak do guru niya mang guru nami sudiro di nama kahabaran di wari namang iuti baik damang godang na
Beri nami bawa nakit obat duni. Saya nami na Maju 4. Dari 4. Moloy na dua-dua. Turtuin na duhur tiyo-tiyoin na late na lote. Ata nauli na lingkat unang mose. Unang kuda, unang mose. Buido malomar rumor peibe siya puro tao birutin tuilo tungi sama mo. Ikinawang mo niya. Walau pasat nami son ulo si toro rabu. Asap makilat mau natok siya na daw maju siya na jono rokang mitodim wari na mangihu. Molo tumarong dunway isak kabirohan nauli naringkat lao parsudu gulong wari na mangihu. Asak kusiat kong itu si kusina rasangi rasang na. Hatanaw ni hatahomu ijulunin na dua-dua na. Unang bimu bayat ko. Unang bimoso. Ipanimotong mo may ipistina sila horong na. Unang marso. Tulang mo marga sagala. Tulang ni baba mo marga sagala. Huduk do na mamorohot. Hubir do na medjua. Maranaw naruduk ko nga nahuguruni siya. Ikonido sudah horong mo. Ido na barjulu. Kona nami siya tulang ni baba mo, manang tulang mo, manang mapungo kayo siya magkasagala. Di masih orang nami. Huli mamasay. Yang mo isong nasi parang mo na. Naising isong hindi na. Oke. Para sa isitarin ko na hindi siya iso. Oke. 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 Pasatamu. Oke. Masih tulang. Itu lu baru paham. Untuk dari video paham. Sonari Romani musik hula-hula kemudian nih si nomor turun lagi itu Siapuran. siap bulan ini nomor turun Kita panah. anak nomor itu deh obat lagi Iya. obat dulu obat Udah. oke Ya, bayar. Satu dua tiga maju. Itu pola. Oke. 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 Ini mana? Isip kita mengurugi mengamen non. Hula-hula nih. Amak corona siya hula niya na pasatong. Ada nami ate. Oh, Tayo pasatang na jong siya partikianon. Dalag mami.
pemilihan ni nama amaran gina bapak ni jadi na perdalam news nami obat anak ni lekor dua na sumangori sada mapat bunga bunga sumangori kasi giat magitay sila terdapat serokat ni Turki tergenai sarebena sada matu tuboro ni lekor perpunguan Dimana cuma itu? Kalimat Rahmat. Sahala. Oh sahala. Oh saya dengar. Iya. Iya. Disatukan pilihannya. Ada maknanya itu. Saya pernah waktu ruang barang yang dapat nangis nomor 2. Enak. Kita mau jual Belanda. Terus. Enak. Bunga di Kumadoma. Sudah hama kebenaran ni akan turunani dan lupa siaroha. Bilma pok juga hudal persalongan. Moro pusoni bela boy terpasar tani kurus. Bir mato dimuna lucu-lucu mapa ngomong. Soalnya masa di atas sekali. Pengulian ini nama hamaraki. Maunya Si asa hadulu diami akal pamurun nabion lalu suku kita main si moho mate ya husin na sehari husin na somani mado orang nami Tuhan mo na saluh pargosi ay damang mado na dekan maya sa upohong hani akal pamurun nabion ay nilupin niya.